abantu benshi turi abakene, nyamara uku kuba abakene ahanini nitwe tubyitera. Umukire umwe w'umushinwa yigeze kuvuga ku iki kintu, avuga yuko ubukene abantu benshi ari bo babwitera. Yavuze yuko ufashe imineke ugafata n'amafaranga ukabishyira imbere y'inkende, amahitamo y'inkende izaza guhitamo imineke, izahitamo imineke kuko ari yizi. Nyamara ntabwo izi yuko amafaranga ashobora kugura imineke myinshi. N'abantu izi saha bakora akazi bakibagirwa gukora bizinesi bategereje ngo kubona umushahara, nyamara bakirengagiza yuko bizinesi ishobora kubyara amafaranga asumbije ay'umushahara uguha. Inzobere mu bijyanye na siyansi n'ubushakashatsi bavuze yuko